Isiraheli iri mu ntambara n'abanyapalestine. Si intambara nanone yeruye, ahanini n'ubwumvikane buke buri kwadura ibyo kurasanaho bya hato na hato. Ntabwo ari urugamba rweruye n'intambara nyirezina. Amahanga bamwe nabo bakomeje kugaragaza aho bahagaze no kwerekana uruhande bariho cyangwa se bashyigikiye hagati y'abanyapalestine ndetse na Isiraheli. Ku rundi ruhande buri ntambara ya Isiraheli yibutsa benshi by'ubuhanuzi bw'uko iki gihugu rimwe kizatsindwa bikomeye mu ntambara ya Armageddon. Iyi ngiyi igarukwaho mu buhanuzi muri Bibiliya ubwayo. Intambara nk'iyo ngiyo ikazaba iya nyuma y'ibihe, kuko ari Mesiya wenyine uzahagarika Gog na Magog. Bazaba bakoranirije hamwe igisirikare cy'agatangaza, ingabo nyinshi cyane, bakarwanya Isiraheli bakayitsinda. Abo ni bande? Abo bazihuriza hamwe batyo bagambiriye kurwanya no gutsinda burundu Isiraheli, bo ni bande? Niyo ngingo tugiye kugarukaho tuyisanisha n'ibiriho ubu ngubu mwihangana ritoroshye, intambara hagati ya Isiraheli n'abanyapalestine. Turahera ku bisobanuro nyirizina by'amazina n'amagambo. Armageddon. Aha ni ahantu niho Bibiliya igaragaza ko hazabera intambara ya nyuma. Ni amahanga azaba yihurije hamwe, ingabo zayo zigatera Isiraheli. Aho ngaho Armageddon niho bazahurira bose mbere yo gutangiza intambara gutyo kuri Isiraheli. Armageddon ni ahantu hasanzwe hazwi, hariho ni mu majyaruguru ya Isiraheli. Mu mateka Armageddon ni ahantu hazwi cyane nk'amasangano. Hahoze amasangano y'inzira z'ubucuruzi zahuzaga ibice bya Misiri n'ubundi bwami butandukanye nk'ubwa Syria, Anatolia kimwe na Mesopotamia. Armageddon hasanzwe n'ubundi harabereye izindi ntambara zikomeye zizwi cyane mu mateka, nk'iyo mu kinyejana cya 15 mbere ya Yezu Kristo. Iyi ngiyi ikaba yarahanganije Faraon Tutmoses wa gatatu n'abanyekanani bari bayobowe n'umwami wa Kadesh. Urundi rugamba rukomeye ruzwi rwabereye aha ngaha Armageddon urwo mu mwaka wa 609 mbere ya Yezu. Rwo rwahanganishije nanone abanyamisiri bari bafatanije n'abanyasiriya, icyo gihe bakahacakiranira bitoroshye n'abanyababuloni. Gog na Magog. Iyo ni inyito, amagambo cyangwa se amazina akoreshwa mu buryo busa n'ubugenda buhinduka. Rimwe Gog agaragazwa nk'umuntu ku giti cye, Magog hakaba ahantu ubutaka bwa Gog, ariko bikaba n'ubwo Magog nawe agirwa nk'umuntu. Muri ubwo buhanuzi rero Gog na Magog mu minsi ya nyuma, iherezo ry'ibihe, bazakusaniriza hamwe ingabo muri Armageddon. Aho ngaho barwanya Isiraheli bayitsinde bikomeye, noneho haze Mesiya wenyine aze guhangana nabo. Ubwo Gog na Magog bakagirwa batyo n'abafatanyacyaha ba Sekibi bayobowe na Shitani, bahanganye n'ikiza mu isi, ikiza gihuzwa na Isiraheli, ubwoko bw'Imana. Ni ibihe bihugu rero muri ubwo buhanuzi ubwo ngubwo bizishyira hamwe bigahamagaza n'abandi benshi bikarwanya Isiraheli muri iyo ntambara y'iherezo ry'ibihe? Niyo ngingo nyine nyirizina tugiye kugarukaho. Byose nta handi bireberwa, ni muri Bibiliya, no kubisobanura gusa nta kindi. Muri rusange rero ni isi ya Kisilamu, nuko babita kenshi ibihugu by'Abarabu, ubwo nibyo biba bivugwa. Muri rusange rero abangaba ku bwinshi ibihugu byabo nibyo bihita bisesengurwa ko bizishyira hamwe, nubwo atari byose, ariko ngo nibo bazafatanya bagashyira hamwe imbaraga mu kugerageza gusenya leta y'Abayahudi burundu. Aho ngaho ni muri rusange, ariko hakaba noneho ikindi gihugu kimwe kizaba kibirimo nacyo byihariye, kitari no muri ibyo ngibyo bindi bishyirwa hamwe bikitwa isi ya Isilamu cyangwa y'Abayisilamu, ibihugu by'Abarabu. Icyo ni Uburusiya. Uburusiya bugarukwaho byihariye muri iyi ntambara n'urugamba rwa nyuma, urugamba rw'iherezo ry'ibihe, bukagarukwaho nyine muri Ezekiel wa mbere mu gice cya 38. Aha n'ubundi ndi naho muri rusange amagambo nk'aya ngaya agarukwaho muri ubwo buhanuzi muri iki gice kijyana nyine n'iyi ngingo byihariye kuruta ahandi. Ku murongo wa 2 bavuga kuri Gog na Magog. Kuva kuri uwo murongo wa 2 nyine kumanuka haranditse ngo mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe kuri Gog wo mu gihugu cya Magogi, umwami w'Iroshi n'Imesheki n'Itubali, maze umuhanurire utumva uko umwami w'Iteka avuga ngo dore ndakwibasiye Gogi we, mwami w'Iroshi n'Imesheki n'Itubali. Nzagusubiza inyuma nshyira indobo mu nzasaya zawe, maze nkuzanane n'ingabo zawe zose, amafarashi n'abayagenderaho bose bitwaje intwaro zishyitse, n'igitero kinini gifite ingabo nto n'ingabo nini, bose bambaye inkota, ab'Ubuperesi no muri Etiyopiya n'Ipote bari kumwe nabo, bose bafite ingabo nini n'ingofero z'icyuma, na Gomeri n'ingabo ze zose, ab'inzu ya Togaruma bahahera hikasikazi n'ingabo ze zose, ndetse n'amahanga menshi ari kumwe nawe. Iminsi myinshi nishira uzagendererwa, mu myaka y'iherezo uzaza mu gihugu cyari cyaramazwe n'inkota, hanyuma kikagarurwa, kikabamwe n'ubwoko bwateranirijwe hamwe buvuye mu moko menshi, bukajya ku misozi ya Isiraheli yahoze ari amatongo ariko bwazangwe buvanywe mu mahanga. Kandi bazaba biraye bose uko bangana, nawe uzazamuka uzumeze nk'umugaru, uzaba umeze nk'igicu gitwikira igihugu, wowe n'ingabo zawe zose n'amahanga menshi ari kumwe nawe. Ubu rero mukumva ibyo byose uko nguko bigarukwaho, uburyo byanditse bisa n'ibyagorana cyane ko wahita wifindurira ibyari byo. Amazina menshi na aya kera cyane, ibi bindi bisa n'ibivugwa mu buryo buzimije, ariko nanone bikumvikana neza kuba bikurikirana.
Gog aha havugwa nk'umuntu ku giti cye, naho Magog bukaba ubutaka atuye, igihugu cyayobora cyangwa se atuye nyine byonyine. Hakurikijwe rero ubumenyi bw'isi, imiterere yayo, imbibi z'ubwami bw'abami cyangwa se bw'ibihugu, mu gihe Bibiliya yagarukaga kuri ibi byose, kuri izi nyito cyane cyane za kera z'ahantu, biroroshye cyane rero kumva no kumenya ibyo bice ubu ngubu ibyari byo birabarizwa ku bihe bihugu. Ku bihe bihugu ubwo ni ibihe bihugu bivugwa ko mu bihe bya nyuma ari byo bizishyira hamwe, bigakusaniriza hamwe ingabo zabyo, bigatera Isiraheli bikayisenya burundu, bikaharimbura abazaba bahari hafi ya bose. Noneho ubwo ngubwo hakazaza Mesiya, nawe noneho uzashyira iherezo kuri ibyo byose bya Gog na Magog, ndetse nabo bazaba bafatanije. Urwo rukaba noneho urugamba rwa nyuma rw'intambara yo ku iherezo ry'ibihe. Iherezo ry'ibihe uraryumva ute? Ni imperuka. Gog na Magog hagendewe ku buryo Bibiliya hagarukaho, ni ubutaka buherereye mu majyaruguru y'inyanja nto za Mer Caspienne na Mer Noire. Wahita ureba ku ikarita y'isi ubwo ngubwo, niba utumva neza ako kanya aho hantu ahariho urahita uhabona ubutaka buhabarizwa. Buri gihe uraza gusanga ari Uburusiya mu majyaruguru yazo. Izo nyanja Mer Caspienne na Mer Noire ni inyanja ariko ni nk'ibiyaga nanone bigari binini imbere cyane mu mugabane. Hafi aho kuri izo nyanja haranabarizwa ibindi bihugu bitandukanye bizikikije zombi, birimo Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, Iran, Turkiya, Ukraine, Bulgaria, Georgia na Moldavia. Nubwo ari byinshi gutyo bikikije izo nyanja nto ziteye nk'ibiyaga imbere mu migabane, ariko buri gihe mu majyaruguru ni Uburusiya buhari. Mu rwego rwo kurwanya imirire mibi no guhanga akazi, ikigo Philemon Farm gikora ubuhinzi bw'ibihumyo kiramenyesha abantu bose ko bari kwandika abazitabira amahugurwa ku buhinzi bw'ibihumyo azakorerwa hirya no hino mu turere tw'u Rwanda. Abiyandikisha bohereza amazina yabo na nimero za telefone kuri 0784 24 44 cyangwa mukanyura ku mbuga nkoranyambaga zitwa Philemon Farm Company. Umunyeshuri yishyura amafaranga 10,000 gusa yifashishwa mu gutegura certificate n'ibindi nkenerwa mu kwiga. Nta kabuza rero Uburusiya butanakunze kwivanga cyane mu by'abanya-Isiraheli n'iby'abanya-Palestine, ntibugarukweho cyane, ntibikuraho ko abakurikiranira hafi by'izi nyandiko n'ubu buhanuzi bazi neza ko Uburusiya butuje ariko buzasenya rimwe Isiraheli. Nibwo Gog ya Magog cyangwa Gog na Magog mu ntambara ya Armageddon bukaba ari bwo buzayobora ingabo z'andi mahanga yose azavanaho Isiraheli burundu. Uvuye ku murongo wa kabiri muri iki gice cya Ezekiel 38 umanuka hasi kugera kuri 6, gutyo harandi mazina atari Gog na Magog nayo y'ahantu n'abantu bivugwa ko ingabo zaho nazo zizabarizwa mu zizerekeza hitwa Armageddon mu rugamba rwa nyuma. Amazina nk'Iroshi n'Imesheki n'Itubali, amazina nka Gomeri n'ingabo ze cyangwa se nanone ab'inzu ya Togaruma, aho nta kujya kure hafi ya hose harazwi. N'ubu ngubu ni muri Turukiya, Mekesh, Tubal, Gomer na Togarma, izo zanaho zari intara za kera muri iki gihugu cya Turukiya. Ubwo ibyo ni ibihugu bibiri rero, Uburusiya na Turukiya, bihita bigaragazwa gutyo mu ntambara ya nyuma izakorwa mw'isi ibihe bikarangira imperukana y'ikabirabaye, na Messi y'uwo akaba arasesekaye ngo azakumire Gog na Magog. Naho hagana ku murongo wa 5 Bibiliya ivuga Ubuperse, Empire Perse, Persian Empire. Ni ubwami bw'abami bw'Abaperse bwagize amateka maremare cyane, ariko uyu munsi iyo bavuze Ubuperse muri rusange ukwiye guhita wumva igihugu cya Iran. Ni igihugu cya Iran muri rusange, ariko nanone wabyagura ukongeraho ibindi bihugu bibiri ari byo Pakistan na Afghanistan, kuko nabyo byigeze kuba ibice binini byabyo bibubarizwamo nko kugeza mu 1936. Ibyo bihugu bitatu byonyine, Iran, Pakistan na Afghanistan, mw'isi nibyo nibura haba hari uwigeze kubigaruka habyita Ubuperse. Iyo bavuze Ubuperse naho ngaho ushakishiriza nta handi. Ubwo rero bya bihugu bizishyira hamwe bigasenya Isiraheli bimaze kuba bingahe tugarutseho? Bitatu. Ubwo ni Uburusiya, Turukiya, Iran, Afghanistan na Pakistan. Ariko ibi bitatu byose, Iran, Afghanistan na Pakistan, bishobora kuba kimwe muri ibyo ngibyo, atari byose hamwe. Nuko ubwo gusa nyine birahita bihurira ku Buperse. Ukomeje muri iyo nyandiko kandi mwabyumvise hanagarukwa kuri Ethiopia cyangwa Kush. Kush biraganisha n'ubundi ubwo kuri Ethiopia ubwayo, Somalia cyangwa se na Sudani. Wakongeraho ubutaka bwa Put muri Afrika, iyo ni Libya. Urutonde rukaba rugeza aho ngaho hariho Uburusiya, Turukiya, Iran, Afghanistan na Pakistan. Muri Afrika hakaza kimwe cyangwa bibiri cyangwa se byose hamwe uko ari bitatu mu bihugu bya Ethiopia, Somalia na Sudani. Ibyo bishyizwe hamwe, Ethiopia, Somalia na Sudani, ariko Ethiopia iri ukwayo, naho Somalia na Sudani hakaba gushakishirizamo Kush nk'uko Ubuperse bushakishirizwa hagati ya Iran, Afghanistan na Pakistan. Iruhande rero hakaba Libya ukwayo, niyo Put. Mu gusesengura ibyanditswe ubwo ngubwo, ibyo ngibyo ni ibihugu bizihuriza hamwe bigatera Isiraheli bikayitsinda, bigasenywa burundu. Ikimenyetso cy'ibihe bya nyuma n'iherezo ry'ibihe mw'isi. Uraburetse ntabwo urutonde rurarangira habe na gato. Nufungura Bibiliya nanone ahandi wasoma hagarukwa kuri ubu buhanuzi bw'ibihe bya nyuma n'intambara ya Armageddon. Iyo bigeze kuri iyo ngingo ni muri Daniel 11:40 kugera kuri 45, aho havuga ku mwami wa ruguru.
ruguru haranditse ngo nuko mu gihe cy'imperuka umwami w'ikusi azamutera kandi umwami w'ikasikazi azamutera ameze nka serwakira azanye amagare n'amafarashi n'inkuge nyinshi atera ibihugu bisandaremo nk'umwuzure w'amazi agere no mu gihugu gifite ubwiza. Benshi bazatikizwa kereka Abedomu n'Abamowabu n'imfura z'Abamoni nibo bazarokorwa n'ukuboko kwe. Nuko azabangura ukuboko kwe ku bihugu bitari bimwe n'igihugu cya Egiputa ntikizamurokoka, ndetse azahindura ibintu by'umurimbi by'izahabu n'ifeza n'ibindi bintu by'igiciro cyinshi byo muri Egiputa. Abanyalibiya n'Abanyetiyopiya bazamushagara, ariko inkuru zivuye iburasirazuba n'ikasikazi zizamuhagarika umutima, ave yarakaye cyane azanywe no kurimbura. Abenshi azabakuraho pe. Azabamba amahema y'ubwami hagati y'inyanja n'umusozi wera ufite ubwiza, nyamara azaba ageze ku munsi w'imperuka ye, ntawe uzamuvuna. Uvugwa hejuru aba yabanje kugarukwaho mu gice cya 11 ni umwami wo muri Syria. Syria ni mu majyaruguru, amajyepfo akaba Misiri y'ubu. Ibihugu bimaze kugarukwaho ubwo kugeza ubu ngubu n'Uburusiya, Turkiya, Iran, Afghanistan na Pakistan. Muri Afrika hakaza kimwe cyangwa bibiri cyangwa se byose hamwe uko ari bitatu mu bihugu bya Ethiopia, Somalia na Sudani. Iruhande hakaba noneho Libya, kongeraho aho bigeze noneho na Syria na Misiri. Abishimayeli n'abatuye Tiro, Ismaelite muri rusange n'abakomoka kuri Ismael mwe na Abrahamu bose byihariye kuri iyi ngingo, aho na Arabia Saudite ivugwa na Habitiro ni Taya cyangwa Tyre. Ahangaha n'ahantu habarizwa muri Liban. Tyre cyangwa Taya ubu ni mu majyepfo ya Liban, ni hamwe mu hantu kandi binazwi ko hatuye kera cyane kurusha ahandi hose mu bihe byose mu isi. Uburusiya, Turkiya, Iran, Afghanistan, Pakistan, Arabia Saudite na Liban, kongeraho Ethiopia, Somalia na Sudani, iruhande hakaba Libya. Mu gusesengura ibyanditswe ubwo ibyo nibyo bihugu bizihuriza hamwe bigatera Isiraheli bikayitsinda igasenywa burundu, ikimenyetso cy'ibihe bya nyuma n'iherezo ry'ibihe mu isi. Gog na Magog mu ntambara ya Armageddon, ubufatanye bw'amahanga y'isi yarwanya Isiraheli. Buri gihe uko hari gikomye rero n'ubundi hari abahita bihutira kureba ngo ni bande bari inyuma ya Isiraheli, ni bande batayishyigikiye, bikamera kuri bo nk'igipimo cy'ibihe ngo bigeze hehe kwihuriza hamwe ngo Gog na Magog bakandagira Armageddon, iherezo ry'ibihe n'imperuka ubwayo bigere. Uyu munsi biturutse kwihangana ririho rero mu burasirazuba bwo hagati ya Isiraheli n'Abanyapalestine, aho amahanga ahagaze cyangwa se impanda ashyigikiye, buri gihe nacyo kiba ikintu kijyanishwa cyane n'iyi ngingo. Aho bigeze sahandi unashatse wabirebera muri Afrika, uhereye nko mu bihugu by'amajyaruguru uciye mu Misiri kugera muri Sudani na Senegal, ukagera muri Kenya na Afrika y'Epfo, n'ibihumbi byinshi by'abaturage bishora mu mihanda nabo mu burakari bwinshi cyane bashyigikira Abanyapalestine. Kuri iyi ngingo benshi ntibarye iminwa, barashinja Isiraheli kwitwaza ubuhangange bwa gisirikare bakigiriza nkana bitavugwa ku Banyapalestine b'intege nke mu ntambara inaboroheye cyane, kuko ikinyuranyo cy'ingufu Abanyayisiraheli nabo babizi neza ko ari kinini cyane, maze bakarimbuza ibitero by'indege na za misile z'aba Abanyapalestine. Abandi bati Isiraheli niyo leta ya mbere y'iterabwoba mu isi. Igihugu kugeza aka kanya abantu bose bemera gufunga amaso bakacyemerera gushinga koloni ku butaka bw'abandi mu kinyejana cya 21. Benshi babivuga mu burakari bukomeye, ariko no ku yindi migabane hari abatari bake babibona batyo. Ibyo ariko nanone ahanini bigakorwa n'abaturage, ndetse ubwo n'ababa babagumuye cyangwa se babashyira imbere bakajya mu mihanda batyo bakanabigarukaho. Ariko leta nyinshi z'ibihugu n'ahangaha muri Afrika ntacyo zibivugaho cyihariye. Naho ahandi mu Burayi ho birakorwa mu buryo bwo kwigengesera cyane, kuko gushyigikira Abanyapalestine nabyo bitabura guhuzwa kenshi n'amashami y'ubuhezanguni bw'urwango ku Bayahudi. Aho ibihe bigeze ahangaha utanarebeye gusa kuri iyi ntambara cyangwa se ubwumvikane buke bwongeye kwaduka hagati y'Abanyapalestine na Isiraheli, Gog na Magog hari kiri kubahuriza hamwe ngo babe bakwerekeza Armageddon. N'ibyo buhanuzi kuri iyo ngingo ni n'ibyo ngibyo njye nari mfite byo kugarukaho, naho ubutaha.